Turabasuje abakunzi bacu, iyi ni Rubavu Buy and Sell, ni kuri iyi channel Rubavu Estate. Mukomeze mugubwe neza abakunzi bacu mwese aho muherereye, turabakunda cyane. Ni Emmanuel nk'ibisanzwe guturuka muri Rubavu Buy and Sell. Turi Rubavu rero tubagezaho imari, tubagezaho short deal z'ibibanza cyangwa se amazu agurishwa, cyangwa se ushaka apartment ikodeshwa mu mujyi wa Gisenyi. Waduhamagara cyangwa se ukadusanga tukagufasha. Nawe ubifite ukeneye abakiriya ni karibu. Dukorera mu mujyi wa Gisenyi, dufite ibiro hafi na station Marine. Mwatugana ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Uyu munsi rero twabazaniye short deal, twabazaniye inzu iri mu kibanza kinini. Ni inzu iri mu kibanza kinini kandi inzu nziza y'amatafari ahiye. Inzu iri mu murenge wa Rubavu, akarere ni Rubavu, umurenge wa Rubavu nyine, akagari ka Rukoko hamwe neza n'ibitaro bya Ndengera, niho iyi nzu iherereye. Ni inzu nziza rero ikomeye, ifite ibyumba 4, salo, salamanje, ikagira cuisine, ikagiramo na toilette ebyiri ndani, ikaba ifite umwanya munini rwose, munini ku buryo amazu kubaka rwose ni wowe wakirworerwa, ariko ahantu ni hanini cyane, ku buryo kuhubaka rwose ni wowe wamenya ibyo urahakorera kubera ko ubuso ni bunini. Iki kibanza kirimo n'iyi nzu gifite ubuso bwa 900 metero kare, ni 900. Kiri ahantu heza mu miturire muri R2 hafi n'ibitaro bya Ndengera, hafi y'umuhanda wa kaburimbo, kubera ko umuhanda wa kaburimbo kuwugeraho uvuye kuri iyi nzu ukoresha nk'iminota 3 yonyine, ni hafi cyane. Iki kibanza kirimo n'inzu nziza cyane, kandi uburyo yubatsemo iri ku ruhande rw'inyuma, ku buryo ushaka kubakamo ayandi mazu menshi ushaka, cyangwa inzu nziza nini, cyangwa se undi mushinga wahakorera, kubera ko igice cy'imbere kirimo ibiti gusa n'indabo. Habereye aho n'ahandi ku ruhande hubatse ariko hatari inzu zo guturamo, naho rwose ahantu heza cyane. Iyi mari rero ntigucike, iyi nzu imeze gutya, ifite ikibanza kingana gutyo metero kare 900 mu miturire muri R2, ntabwo yagucika kuko twayibazaniye. Ni short deal, hari kugurishwa amafaranga atari menshi, $85,000 zonyine. Iyo tubabwiye ngo ni imari, aba ari imari, kubera ko ubuso bungana gutyo. Urumva ko ku bibanza bifite metero kare 300 harimo ibibanza bitatu, kandi ni heza, harakorotiriye, hubakisha ibikoresho biramba, hafite korotire nziza cyane, hafite inzu nziza iri inyuma, ku buryo umwanya uri hagati naho ushaka washyiramo ayandi mazu. Wowe rero ushaka ahantu hanini, babandi bakunda ibibanza binini kandi hisanzuye, ahantu hari natire, ahantu heza cyane hari ibikorwa remezo, amazi, umuriro, imihanda ya kaburimbo iri hafi cyane, iyi mari ntiyagucika. Kuri $85,000 zonyine waduhamagara kuri 0781 11 75 cyangwa se ukadusangira Rubavu aho dukorera, ubundi tukakujyana gusura ahantu kahigurira. $85,000 zonyine niko turi kugurisha hano hantu. Ubuso ni 900 metero kare. Harimo inzu ifite ibyumba 4, ikagira amatoilette, ikagira salo na salamanje na cuisine, n'andi mashamburete ku ruhande akodeshwa. Wahasuye nawe wabyibonera. Iyi mari rero ntigucike, ufite $80,000, budget ya $85,000, ukaba ukeneye ahantu hanini hafite ubuso bugera kuri 900, harimo n'inzu waturamo, kandi ahantu heza mu murenge wa Rubavu, akagari ka Rukoko, hafi neza, hamwe neza n'ibitaro bya Ndengera Polyclinique. Ni ibitaro bya privé biri aho, hafi cyane ya kaminuza ya UTB, imwe yahoze yitwa RTUC aho ikorera. Iyi parcelle irimo n'iyi nzu ntiherereye. Duhamagare wigurira ahantu kuko ni heza cyane. Batahagutanga $85,000, ubuso metero kare 900. Ukaduhamagara kuri izo nimero zacu, ubundi ukadusangira Rubavu. Wowe dusuye bwa mbere rero ukore subscribe kuri channel Rubavu Estate. Turabakunda cyane.